Ko je od vas spreman da malo više plati pumpu, inače ovo je i najskuplja pumpa, 7.500 košta, 3 godine garancija na ovoj pumpi i ovo je pumpa koja se jako dobro pokazala, mnogo je ozbiljnija, kad biste sad i uzeli da izvadite, pošto vi niste, ovo je normalno taj osjećaj, mnogo je teža. Uz tu pumpu dobijate teleskop. Isto ima sito, poklopac. Kao što vidite, ovaj ručni deo je zatvoren. Ona je samo, znači, za akumulatorsko prskanje, nema taj ručni deo. Uz nju, znači, dolazi ručka, dolazi punjač, kvalitetni remeni, dobijate i ovaj poklopac da zatvorite ovaj drugi deo i dobijate kvalitetnije i bolje dizne. Uz ovu pumpu dobijate, znači, 4 dizne koje su mnogo kvalitetnije nego što dobijate i u AGM-u i u Villageru. I ove dizne jednostavno stvaraju i veće magle, stvaraju i bacaju duže i mnogo se lepše ponašaju. Ovdje je nikokadijumova baterija, znači to je ona priča da je morate dopuniti posle svake upotrebe. Ali nikokadijumove baterije su dugovečne baterije, pod uslovom da vodite računa da posle svake upotrebe je dopunite. Nemojte držati preko 8 sati, ali nekih 6 do 8 sati bez problema možete držati. U ovom delu ovde je uglavnom što je prazan, to vidim da svi držite punjače tu. Ne znam da li to me služi, da li je fabrika namenila, ali kako god. Ono što nisam objašnjavao ni na jednoj pumpi, možda se pitate zašto nisam, zaboravio, već namerno vas time ne zamaram. Jednostavno ovi pokazatelji nisu realni. Iako biste jednostavno i gledali, bojim se da biste jako se brzo zbunili, pomislili da vam je pumpa neispravna, da vam nešto ne radi, da tu nešto nije u redu, zato vam i ne objašnjavam. Dosta tu puta gori ova srednja, da pokazuje da je uvijek pumpa na pola i kada je puna i kada je pri kraju, tako da nemojte na ovo mnogo obraćati pažnje. Po samoj pumpi ćete primetiti da li je jednostavno, što se kaže, puna ili nije. Ali ono što je bitno, zato vas time i ne zamaram, ovo vam ništa ne znači sa nikokadijumovim baterijama. Zato što vi ne smijete držati pumpu praznu. Tako da ne vidim svrhu uopšte šta tu da gledate. Znači, posle svake upotrebe je dopunjavate i pumpa je uvijek puna. Znači, uvijek mora biti puna. Nikada ne smijete je praznu na pola koristiti iz 2-3 puta. U različito, šta znam, danas je koristite pa je nećete. Ova Torpola akumulatorska prskalica ima i svoj ručni atomizer. Mi ga, nažalost, trenutno nemamo, nestalo je. Presekli su nas ovi praznici, tako da će biti na raspolaganju već od utorka, ali u svakom slučaju on je nešto skuplji, ali možete koristiti i ovaj ručni atomizer uz ovu. Tako da, na isti način je priključak kao kod AGM-a. Isto radi, isto sve. Jako dobra pumpa, jako kvalitetna pumpa, 3 godine garancija, 7.500 po komadu. Tako da, kome novac nije problem, a želi da ima dobru pumpu, kvalitetnu, od malo jače i kvalitetnije plastike, slobodno neka poruči Torp pumpu. Uz Torp pumpu ima i njen atomizer, a možete i ovaj naš atomizer od 2800 dinara, kombinacija je sasvim ok. To je što se tiče
isti je način priključka kao što je kod AGM-a, na isti način ide, isto znači se priključuje, isto može preko ručke, isto može i preko od atomizera. Kasnije ćemo napraviti za atomizer kompletan snimak. Da završimo.